Učesnici promocije bili su učenici osnovne škole Gračanica koji su uz interpretaciju odabranih tekstova iz knjige ovim povodom pripremili zanimljiv program, te nastavnici i profesori i osobe o kojima je zbog njihovog društvenog angažmana i doprinosa razvoju Skopaljske doline u određenom periodu profesor Kico pisao u svojoj knjizi. U ulozi moderatorice bila je nastavnica Fazila Velić, dok se u ime domaćina prisutnima obratio direktor škole Rasim Čusto, istakavši kako je promocija pomenute monografije veoma važan događaj za školu koju je autor nekad pohađao. Danas prisustvujemo važnom događaju u našoj školi. Lijepo je kad ne zaboravljamo zavičaj. Dr. Ahmet Kico svojom knjigom Gračanica iskazuje poštovanje i ljubav prema našoj Gračanici. Čestitku profesoru Kici na štampanju vrijednog djela uputio je jedan od recenzenata, profesor Ismet Muraspahić. Sve što je autor zapisao o Bosni i Skopaljskoj dolini od bakarnog doba, srednjovjekovnog perioda osmanskog razdoblja austrougarske vladavine do novije historije, zasnovano je na historijskim činjenicama. Pokazao je da je Bosna jedna od najstarijih država na Balkanu i da je opstajala uprkos brojnim osvajačkim pohodima. Značajno je istaći da je prostor Skopaljske doline i Gračanice odigrao značajnu ulogu u uobličavanju srednjovjekovne bosanske države, kazao između ostalog Muraspahić. Svoj osvrt na knjigu dala je i Mevlida Riđal, nekadašnja učenica osnovne škole Gračanica, koju je autor kao novinarku RTV-a Bugojno uz ostale značajne ličnosti iz ovog kraja predstavio u svojoj knjizi. Svojim jedinstvenim i vrijednim sadržajem monografija može biti inspiracija drugim autorima u Bosni i Hercegovini da pišu o svom kraju i zavičaju. Ona predstavlja neprocjenjivo historijsko i književno blago, važno za sadašnje, ali i za sve naredne generacije ljudi koji će živjeti na ovim prostorima, kazala između ostalog. Naravno, o motivima da piše o Gračanici u Skopaljskoj dolini i važnosti izdavanja monografije govorio je profesor Ahmet Kico, za kojeg je dolazak u osnovnu školu Gračanica bio vrlo emotivan i poseban. Danas smo prisustvovali promociji moje knjige Gračanica u Skopaljskoj dolini, koja se dogodila u osnovnoj školi u Gračanici, koja se prije agresije na Bosnu i Hercegovinu zvala osnovna škola Vladimir Nazor. Ja sam bio učenik te škole, nakon toga gimnazije, nakon toga Filozofskog fakulteta u Sarajevu i cijelo vrijeme razmišljao sam kada i kako ću napisati ozbiljnu studiju o svojoj rodnoj Gračanici, o Skopaljskoj dolini, o Bugojnu, o Gornjem i Donjem Vakfu. U tom smislu ja sam 20 godina prikupljao građu, istraživao, a zadnje 3 godine intenzivno sam pisao samu knjigu. Zahvaljujem se svim svojim prijateljima koji su mi pomogli u ovom pisanju i ova monografija o Gračanici Skopaljskom primjer je kako se na sintetički način može prikazati nastanak, razvoj, povijest, kultura, duhovnost jednog kraja, budući da sam ja koristio ključne autore koji su pisali o ovom kraju. Posebno se zahvaljujem profesoru Čepalu, koji je jedan od recenzenata ove knjige, profesoru Fraivi Markoviću, koji je također jedan od recenzenata, i Ismetu Muraspahiću, profesoru sociologije, koji je također recenzent. Ova knjiga suštinski govori i prezentira građu na objektivan, znanstven način. Ona je zbog toga brana od imperijalnih nasrtaja susjeda i komšija na Bosnu i Hercegovinu. Ona govori o postojanosti bosanskog čovjeka na prostoru Skopaljske doline, o važnosti i razvoju, o školovanju, o obrazovanim ljudima koji su ovdje bili. Ja sam u knjizi poredao nekoliko izrazito velikih vrijednih autora, Bošnjaka, muslimana, Hrvata, katolika, koji su svojim ukupnim angažmanom itekako zadivili i svojim odnosom zadužili Skopaljsku dolinu, a posebno Gračanicu u Skopaljskoj dolini. U spomenutu monografiju profesor Ahmet Kico autor je i knjiga Učenje i djelo Ahmeda Bureka, filozofsko-teološka misao bošnjačkog učenjaka Muhameda Mašića, organizovani kriminalitet kao problem bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata, te više desetina naučnih i stručnih radova iz oblasti filozofije, historije, kulturne baštine
i sigurnosnih nauka.